Minum. Harusnya kan kalau orang pintar bang sekali minum terasai Tahu dong. sabun nih. Glek 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 glek. Behimat. Jadi keluar sih langsung habis isi parut tuh. Apalagi Dulu ada kawan Sandi bang ya dulu menjob di sawit. Jadi duduk kan kayak biasanya asik main PUBG. Ulun ulakan minum tuh. Ada soda jalan soda susu ulun ulakan. Kan di situ disediakan minum ulun buat sunlet. Sunlet tuh kan kayak bebuih kayak soda. Iya, iya, sabun cuci. Minum si Sandi ini bungul ke sana. Nah, Ambil main PUBG tuh. Mau bang, thank you banget bang lah, maaf ya nih baik banget aja. Minum. Harusnya kan kalau orang pintar bang sekali minum terasai tahu dong. sabun nih. Glek 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 glek. Behimat. Jadi keluar sih langsung habis isi parut tuh. Ulun yang panik, ulun mau ambil kain melapakan muntahannya. Baik kan usah ngerjai ulun juga. Malah pahikam. Ya kalau habis dasar banyu aja kayak keran ada pengen melihat yang di Instagram yang keluar banyu kayak itu bang ya.